मणिपुर दा भोट लेपगी क्वालिफिकेशन असी सेल न लेपखिबना पॉलिटिक्स दा खोंगदारिबा मियोइसिंग असी मियामना कइसु लैतना खनारकपनि हाइना स्पीकर वाई खेमचान फोंदोक्रे। UN सिना पुंग निफु निपान की डेडलाइन थमलकपदा साउफम थोकते अल्टीमेटम असिना लैंगाकना लुप असिगा मखाताना वारी सानाबदा अकाइबा लैरोय हाइना मिनिस्टर बिस्वजितना फोंदोक्रे। नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे मणिपुर दसु पांगथोक्रे। ईगी यूनिट चामा फंगबा ngमखिबा ऑर्गेनाइजेशन तरफु साइटेशन अमदी मोमेंटो पीदुना इकाई खुमनबा उठ्रे। अहल ओइरबसिंगी तोखाइबा हॉस्पिटल अमा साननबा लैंगा की थौरांग लैरे हाइना सोशल वेलफेयर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर नेमचा किपगेना फोंदोक्रे। अमसुंग सुमांग लीला ट्रेडिशन की हिरमदा नुमिनिनी चथगदबा सुमांग लीला की सेमिनार ngasi इबोयामा सुमांग लीला संगलेंदा हौदोक्रे। मयाम खुरुमजरी अदोम येंगबिरिबसे इम्पैक्ट न्यूज नि आई पिंकी ओक्रम हौजे पुंजा सिफावबगी मरुइबा पाउसिंग मियामदा पिजरी। मणिपुर दा वोट लेपगी क्वालिफिकेशन असी मिरेप अदुगी महई मसिंग न लेपगी महुत्ता सेल न लेपखिबना पॉलिटिक्स दा खोंगदारिबा मियोइसिंग असी मियामना कइसु लैतना खनारकपनि हाइना मणिपुर की स्पीकर वाई खेमचाना नुंगनांगबा फोंदोक्रे। वाफम असिंग असी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निलित इम्फाल की कुन्मापन सुबा फाउंडेशन देगी थौरम अमदा स्पीकर ना फोंदोखिबनी। अकामपात लैबा इंस्टीट्यूट असिगी कैंपस दा पांगथोकिबा थौरम अदुदा स्पीकर ना मखाताना फोंदोखिबदा लैबाक अमा सेमदोके हाइरबदी वोटता हराव कुमहैगुमना चथबगी थौंग लेपा मथौ ताई। लमदम असिदा गवर्नमेंट की थबक अमा फंगनब होटनबदा सेल पीद्रबदी थबक फंगदे हाइबगी चटनबी अमा लैरी। मरम अदुना सेल तिंगदना थबक फंगनबगीदमक इलेक्शन की मतमदा वोट थादबगी चटनबी असी अचुम्बा माइकैरोमदा होंदोकपा मतम ओइरे हाइना मियामदा अपील तौखी। Politicians से मैम with due respect इस थोड़ोपल लाइटर माइ तभी ऐसे स्वाइडी सीधा because vote ले पगी यहाँ नंबर qualification से पैसा पाए रो ओइठोकी भी स्वाइड द माल अरे माइ मसाला तो vote ले पे नहीं है पैसा क्या पाएंगे हंगे and it was never mentioned that मार डॉक्टर ला समाज की थम तो बड़ा नत्रगा लगा ये अफवाह मेरे से हंगे पैसा क्या पाएंगे इसना आहान बा qualification ओइठोकी बदगी पगी राजनीति तो उसी से मणिपुर व्यवहार तौर है थमजनी। फाउंडेशन डे की थौरम अदुदा सरुक याखिबा लोकल एमएलए सु ओइरिबा वर्क्स मिनिस्टर टीएस बिस्वजितना फोंदोखिबदा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना पाइखलकबा डिजिटल इंडिया की मखादा मिपुम खुदिंगमक स्किल डेवलपमेंट लैहनना होनरी मसिगी सरुक अमा ओइना निलितनसु लाइरिक लाइसु हैरबा महैरोय अमसुंग मियोय कयादा डिजिटल की ओइबा स्किल डेवलपमेंट लैहनना कोर्स कया हांगदुना होनरी हाइकी। मणिपुर गुम्बा रिसोर्स मरांग कायना लैतबा लमदम असिददी इसाना इसाबु थबक पीबा ngamnabagidamag मिपुम खुदिंगमकना मुन्ना खंथबा मतम ओइरे। थबक थौरम खुदिंगमकता गवर्नमेंट खक्तना माइ पाकना पांगथोकपदि ngamloi। मरम अदुना स्टेट असिगी चावखतनब होटनबदा मियामगा पुन्ना अमता ओइना चटमिनदुना कमिटेड ओइना थबक तौबा मथौ ताइ हाइना फोंदोखी। ngasi thauram aduga mari leinana institution asigi sports amasung mahaygi lamda makok mathang takraba mahairoi singda mana piduna pukning su thawatki। कमाइना रिसोर्स मोबिलाइजेशन तबद के है से सेंटर की खंगदे नत्रगा अखोगी लेबी स्टेट की खंगदे पुनमक सिंजे कोन कोक तुंजन रकांदा अखोगी मसीगी मसाई अखोगी लेरिबा डायरेक्टर ना हाबी बुदियाम सुम बोनेबा अखोगी स्टेट गवर्नमेंट के नेलेते के कोई करिकाना बो फंगबो याय अदुगा अखोगी स्टेट गवर्नमेंट के ना कोइना लेरिबा नेलेते की लेरिबा पोसिंग कमाइना कोऑर्डिनेशन पिने रकांदा कोन काना बो फंगबो याय अदु सोसाइटी दा कमाइन तो काना बो डिलीवर तबदगे अदु हौरे इबा सात्र जिंग नत्रगा नाहारन दुदा अखोई एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट लेरिबा प्रॉब्लम लेते ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से कमाने क्रिएट तबदगे जे खनब मतम याम ओइरे हो जी मतम सेदा।
मणिपुर लेंगाका अफब मरी लेनरिबा यूनाइटेड नागा काउंसिल यूएनसी ना पुंग निफु निपान की डेडलाइन थमलकपदा साउफम थोकते अल्टीमेटम मसिना लेंगाकना लुप असिगा मखा ताना वारी सानबदा अकाइबा लेरोय हाइना मणिपुर लेंगाकी वांगांगलोय थोंगाम बिस्वचिना फोंगदोखरे वाफम मसिंग असि स्वच्छता ही सेवा मिशन गा मरी लेनना सिटपा सेंगबगी थौरम अमा थोंगजू बीजेपी मंडल न सिंदुना हाइजिंगांग सुपरमार्केट कॉम्प्लेक्स दा पांगथोखिबा अदुगा मरी लेनना फोंगदोखिबनी वर्क्स मिनिस्टर की फमसु पुरीबा लेंगा की वांगांगलोय थोंगाम बिस्वचित नहाई यूएनसी ना थमलकलिबा वाफम असि तासिलगा स्टेट असिदा लैरिबा फुरुप सिंगी यानबा मओंगदा थबक पाइखननबा लेंगा की थौरांग लै लुप असिगी अल्टीमेटम असिना मरम ओइरगा लेंगाक अमदि लुप अनिगा वारी सानबगी थबकता करिसु अपनबा लैरोय हाइना मिनिस्टर असिना मखा ताखी पनबा याबा अमना यूएनसी की प्रेसिडेंशियल काउंसिल मीटिंग अमा सेप्टेम्बर की कुमापन पांगथोक्तुना अनौब डिस्ट्रिक्ट तरेट सेमखिबा असिगी मतांगदा पुंग निफु निपान की डेडलाइन थमदुना मणिपुर लेंगाकना क्लियर कट पोजीशन पियु हाइना डिमांड तौखिबनी लोइनना डिमांड असिदा लेंगाकना ताद्रबदी मसिदगी थोगलकपा अफफत पुमनमक लुप असिना दायित्व लौरोय हाइना लाउथोखिबनी नाकल अमरोमदा ngasi पांगथोखिबा स्वच्छता ही सेवा मिशन अदुगा मरी लेनना मिनिस्टर थोंगाम बिस्वचित नहाई लू नाना लैबदा मियाम की अपुनबा थौदांग अमा मथौ तारी मियोय खरा खक्तना सिटपा सेंगबा तौबना पुमनमकना पामलिबा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की निंगजरिबा स्वच्छता भारत की मंगलान अदु उब फंगलोय हाइना मिनिस्टर ना मखा ताखी मखोजु अखोगी अपाम डिमांड तानबनी अखोने सावम थोकते गवर्नमेंट अमदा मखोगी हानदगी चथरइबा पोस्टसिगी करी लेगदगे हाबगी मोइदा अखोदा अल्टीमेटम अम पिरगा तौबनी मदु गवर्नमेंट ना अखोना तासले हरकान गवर्नमेंट ना करी तौबु यागे मोइ खुसु अखोना तौबु याबा अखोय नियोंगी मतुंगिना अखोगी अमसु काइदबा मोंगदा अखोदम चथगनेना अखोय तोकता चथदबा लेरो अखोय चथगनी ngसागे लेरिबा पॉलिटिकल तोक चथरगजु मखोयने हेना थुजल हनिंगबगी पोट ओरंबसु याय मदु मसिमंग हायबसु फजदे अदुबु मखोगी अपाम मियोयबगी डिमांड हाइजदी अपाम हाइबदी आइना मदु तौरनु अदा तौरनु हायबगी पोट यादबनिना मखोयजु मखोगी हाइजसनु द गवर्नमेंट गे सु तौबु याबा मखोगी बेस्ट लेवल दा अदो सोसाइटी की ओइना अफाबा मोंगदा अखोना सिलगा तौरगदि मखोयजु याने अखोगी लेरिबा अतोप मिपुंग खुदिमंगना याना मोंगदा अखोना सिननबगी थौरांग अदु मखोन पाखना होनरी गवर्नमेंट इंडिया पुंबदा नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे पांगथोकनबगुम लमदम असिदसु नुमित असि पांगथोकनखी स्टेट की थाकता थौरम असि जीपी वुमेन्स कॉलेज दा नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर हेल्थ डिपार्टमेंट अमसुंग मणिपुर स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी न सिंदुना पांगथोकी स्टेट की थाकता पांगथोकीबा नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे की थौरम अदु हेल्थ मिनिस्टर एल जयंत कुमार ना मतम खरा थेंगथना लाकपदगी मतम थेंगना हौखी थौरम अदु हौद्रिङै की मांगोइनना अयुकी पुंग मापन मखाई ताबा मतमदा नुमित असिगा मरी लेनना मियाम की ओइबा खोंचत अमा चतखी खोंचत अइदु मोइरांगखोमदा लेबा एमएसटी दगी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एस सुभाष चंद्र सिंह ना लमथाखी खोंचत अदु मफम अदुदगी कैसाम तोंगलोमदा फावरगा लाक्तुना थौरम पांगथोकपम जीपी वुमेन्स कॉलेज तमना लाखी थौरम पांगथोकपमदा महैरोय थबक तौरिबा अमसुंग तोंगान तोंगानबा मियोय कयाना ईपीखी नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे थौरम अदुगी मनुंग चन्ना पांगथोकपा ईपीबगी कैंप अदु हेल्थ मिनिस्टर एल जयंत कुमार ना लुचिंगदुना येंगसिनखी चही असिगी अप्रैल थादगी सेप्टेम्बर था फावबदा ईपीबगी कैंप पांगथोकतुना ईपीबगी यूनिट चामा फंगबा ngमकिबा तोंगान तोंगानबा ऑर्गेनाइजेशन तरुकपुसु साइटेशन अमदी मोमेंटो पीदुना इकाई खुमनबा उतखी ngasi malem pumbada international day of older persons palan taunariba sigi saruk ama oina manipur lengak nasu sinduna numit asi pangthokre mapung oiba thauram social welfare department na sinduna thangmai banda leiba khunthok hanbi sanglen da pangthoki thauram aduga mari lenana social welfare and cooperation minister nemcha kipgena ahal oireba singi oiba tokhaiba hospital ama sananaba lenga ki thaurang leire haina phongdokre मिनिस्टर नेमचा किपगेन हाई स्टेट असिदा अहल ओइरबा सिंगबु ताथी ताओइना तौबा फुबा चैबकी थौदोक लाकली मसिमक यामना लाइबक थीबनी मखोइबु ईश्वरना सोइदना चैराक पीगनी हाइना मिनिस्टर असिना चेक्सिनवा थमखी मिनिस्टर ना हाई अखोइ मियोइबा खुदिंगमक अहल ओइरकनी हाइबसी काउफम थोकते अखोइ तुंगीदमक खनबताई खुनाई असिना अहल सिंगबु नुंगसीना
खुनाई असिदा मखोइगी मरु ओइबा थौदांग लौहन्ननबा होटनसी हाइना मिनिस्टर असिना मखा ताखी ngasi thauram aduda saru yakiba social welfare ki commissioner ais dilipna ahal oiraba singna wakal sonthadana hakchang fana leiba yamna maktangai fadri ahal oiriba experience leiraba singna khunai asibu hena faba lambi da purakna na hotna bada achauba thodang lobiyu haina appeal tawki ngasi ki thauram aduga mari lenana social welfare department na ahal oiraba singda achamba khudol tamduna ikai khumnaki हिंसा कया चथदना आहल ओइरिबसिंबु कपहनबा वाहनबा एखोइगी समाज असिदा एखोइना उबा फंगे मदु सोइदना एखोइना दंडी पिरकनी आहल ओइरबा मतमदा एखोइगी स्टेट असिदा अल्जाइमर अमदी डिमेंशिया ओइरबा मतमदा एखोइगी स्टेट असिदा मगी नदुनान मागी ब्रेन दा मेमोरी पावर वाटलेबगी मचा मसक फंगलक्तबा चानी थकनी हंगदबा मणिपुर के काचिंदा मयाम अमा लेरिबने मसिगिदमक लाइजेंगनबा मणिपुर दा हॉस्पिटल अमा थमनबा मणिपुर सरकार दा एना कन्ना तक्सिनगनी मालेम के अतई मफम सिंगदा पांगथोकनबगुम थौबाल डिस्ट्रिक्ट तसु इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स पांगथोखरे थौरम असि डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस थौबाल सिंदुना वांगबल दलेबा RRTC की ऑफिस दा पांगथोखिबनी थौरम की सरुक अमा ओइना थौबाल अमसुंग कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की लाकपा खनगतलबा अहल चनीग हुमद्रा रोमदा चाना थकननबा अमदी कंबल येंथोखी एजुकेशन एंड लेबर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर TS राधेश्यामना हौजिकी मिरोल असिगी मॉरल एजुकेशन वालकपना अहल लमन सिंगबु मिराइबीबगी थौदोक मसिंग यामखलकली अहल ओइरबा सिंगबु लुना चाना तौबीबा मथौ ताई हाइखी मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल की गेस्ट हाउस साबयावना तोंगान तोंगान बहिरम मंगा थबक ओंथोकनना होटनरगनी हाइना PWD मिनिस्टर थोंगाम बिस्वजितना नुमिनिनी चथगदबा सुमांग लीला की सेमिनार हौदोकपगी थौरमदा थाजब पीख्रे लोइनना कल्चर खक्तना मणिपुर दा लेरिबा फुरुप सिंग अमत ओइना पुनसिन बंगमगनी अपुनबगी सक्तम सागतना होटनबदा कल्चरना खुलाई ओइना सिजिनसी हाइना थौरम अदुगा मरी लेनना मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल की चीफ एडवाइजर डॉक्टर M नरना अपील तौख्रे सुमांग लीला रोइसिंगी पुकनिंग लौसिंग ओइननबा पांगथोखिबा नुमिनिनी की ओइबा सेमिनार असी मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल सिंधुना पैलेस कंपाउंड लेबा इबोयामा सुमांग लीला संगलेंदा पांगथोखिबनी थौरम असिगी खुदोंग चाबा लौदुना काउंसिल असिगी गेस्ट हाउस साबिनबा फ्लैश लाइट थंबिननबा सुमांग लीला रोइसिंगी रिकरिंग ग्रांट पेंशन अमदी हेल्थ इंश्योरेंस सिंग पिबिनबा मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल ना मिनिस्टर थोंगाम बिस्वजिता मेमोरेंडम ओइना पिसनखी लोइनना हाइरिबा थौरांग सिंग असि अंगंबा थाकता होटनदुना थबकता ओंथोकननबा होटनगनी हाइना मिनिस्टरना थाजबा पीखी सेमिनार असिगी ngasi हौदोकपा नुमित्ता सुमांग लीलादा स्क्रिप्ट का लेनरिबा मरी हाइबा हिरम असिगी मतंगदा राजेन तोइजमबना इबा वारोल सिंग पाथोखी लोइनना मणिपुरी सुमांग लीलागा इसै नोंमाइगा लेनरिबा मरी हाइबा हिरम असिगी मतंगदा मखोमनी मुंगसाबना लीलारोय सिंगी पुकनिंग लौसिंग ओइबा याबा अइबा वारोल सिंग पाथोक्तुना खनखी नाकल अमरोमदा ngasi हौखिबा सेमिनार असिदा लीलारोय मसिंग यामना लाक्तबसिदा मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल की चीफ एडवाइजर डॉक्टर M नरना नुंगाइतबा फोंदोखी अखोई पुनमक से इन्वॉल्वमेंट ले रहा है मतमदा अखोई लेबाक से तौरिबा पुनमक फतो पुनमक सु सेंगदोप गंगनी अफब पुनमक ओइल गापनेबा अदुना पॉलिटिशियन खतदे इनथोपा ऑफिसर खतदे इनथोपा मागी आर्टिकी पोचिदा तोवान इनथोकना लेरगदी अखोई अमतम मपुंग फाबो गमोएबा अदुना लीला के कांगुनसु अखोई अमगे तौरको मतमदा कोऑपरेशन पीबा अमगे तौरको मतमदा कोऑपरेशन पिनर का कोई मशीन से पुन्ना हिंगमिनबा तो पुन्ना चपकने बाहर वखल लोमसेदा यूनिटी अब सागर काला कोई पोट पुन्ना से फाइट करबो मतमदा अदम लोइबा पॉसिबल ओइने हाबसे आई से तो वखल करिगिनो से थोवाई ओपिनिस इट इज फॉर यू आई हिटन पेंजेदी सुमागे के आर्टिस्ट सिंग इनिशिएटिव मपुंदा मोय योगम थोई योपी शाबी सिंग एनी येंगा मी अनि हुंदे येंगे सुमांग लाजिंग से कराई थाची कराई योरगे सी लोइना साना खमजदबदोंदा तौरे इंटरनेशनल लेवल चंगबा at least 161 countries have recognized Sumaang Leela.
स्पोर्ट्स अमदी कल्चरना मणिपुर मालेमदा मसक ताकली स्पोर्ट्स की लमदा चौखत खोंगथांग कया पाइखतपा ngमख्रबसु कल्चर की लमददी खर सोथना लैरी कल्चर योखतब यादे हाइबगी पांदमदा ममांगदा पानखिबा कांग्रेस लेंगाकना कल्चरल यूनिवर्सिटी अमदी फिल्म इंस्टीट्यूट सिंगलिंग खलंबनी अनौब लेंगाकनसु कल्चर योखतनबा अफब लंबीदा मखाताना चंगसिलकनी हाइबगी थाजब थमली हाइना नुंगबा एमएलए कैखांगमना फोंदोखरे वाफम असी हॉर्नबिल एंटरटेनमेंट की मरीरक सुबा जिलियांगरोंग फीचर फिल्म नांगता नादे जियानमई रिलीज तौबगी थौरमदा फोंदोखिबनी नॉर्थ एओसीदा लैबा आशा सिनेमा हॉलदा पांगथोकिबा थौरम अदुदा कैखांगमना फुरुप कयाना खुंदाबा तोंगान तोंगानबा लोन अमदी लाइनिंग लेरबसु मणिपुर मचा अमा ओइना स्टेट असिबो अवांगबा थाकता पुखतनाबा होटनाबदा अचौबा थौदांग लौरिबा फुरुप सिंगी मरकता जिलियांगरोंग फुरुपसु अमनी कल्चर की लमदा मैतै सिंगना तंपाकता अचौबा रोल लौबगुमना चिंगी ओइना जिलियांगरोंग फुरुपना खुमांग चाउसिनबा ngमलकली मणिपुर मालेमदा सक्ताकनब होटनबा हाइबसी अखोय पुमनमकी थौदांगनी हाइना पुन्ना लेपमनिसे हाइना महाकना फोंदोखी रोंगमई लोनदा पुथोकपा 39 सुबा फिल्म असी कचन थाई गोनमई अमदी पीजी पोल की डायरेक्शन मखादा गाइडिंग मई गोनमई न पुथोकपनी फिल्म असिदा ऑगस्टिन दांगमई कंचान थाई गोनमई अमदी तम्मी सिंगसिन पानमई ना सक्तम लांगली ngasi thauram aduda film forum manipur gi chairman S Mangoljau amadi Jingliangrong film forum manipur gi president Star Kamaisu Sarukyakhi adungai gi sarkar pai ba mayam se khanadna culture ko yokhat poina ekoi cultural university se likhat patai film institute likhat patai hada india government pariyam taksal la madudar ko gi film industry se matang sida टीवी का जब दोनों तौरमगा लास्ट वाला पन आउट तौरें कोई बैकआउट तौर लेइसो पैसा लेतना मणिपुर रिसोर्स पांगदरसु पांगजतना अखो खरदरसु मतंग पांग यादे फिल्म के इंस्टीट्यूट से हांगदोक्तना हौग्रबनी कल्चरल यूनिवर्सिटी हौग्रबनी सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन अशोक कुमार गुप्ता ऑफिशियल की ओइबा खोंगचता ngase इम्फाल दा थुंगलखरे महाक ngase नुंगथिल इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ता थुंगलखेबनी महाक की खोंगचत असि की मतंग दा इंपैक्ट न्यूज ना हंगबदा लनाय ओइना लाकपनी हाइना पाउखुम पीरदुना मखा ताबा वाफम अमता फोंगतो उहाइबा याखिदे सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन असि की खोंगचत की मरमदा चपचाबा वाफम फोंगतो उयाद्रबसु म्यांमार की रखिन स्टेट ता थोकलिबा हाटना सुनबगी वाथोक असिना मरम ओइरगा रोहिंग्या रेफ्यूजी सिंह मणिपुर दा चंगलकपा थिंगनबगी मतंगदा लाकपो ओइरमगदरा हाइबगी चिंगनबा लैरी लोइनना महाक इम्फाल होटल दा ngasi लैरबा मतुंगदा हयेंग मोरेदा ऑफिशियल विजिट चटकनी हाइरी लोइनना मोरेदगी हलकलबा मतुंगदा नागालैंड गिदमक इम्फाल थादोखिगनी हाइरी पनबा याबदी म्यांमार की रखिन स्टेट ता लैरिबा रोहिंग्या मिलिटेंट सिंगना म्यांमार आर्मी दा अटैक तौरकपदगी स्टेट असिदगी रोहिंग्या फुरुप सिंह तकथोकपगी अचौबा वाथोक अमा लैरिबनी No. Actually, I am visiting on my leave travel concession. No, so that's all. It is in the street. Not yet it has been naturalized. There was a plan to buy. No. I won't be able to comment on any official work right now. So when you are going to materialize? No. We will. I won't be able to comment on the official work right now. Please excuse me. Sir, more security personnel in excuse me. I think. बोल दिया ना. Union Defense Secretary Ashok Kumar Gupta ngasi official oiba visit Imphal da laktuna leire maki official oiba visit asigi matangda impact news na hangba wahangi pakhum sabsana piram dragasu Manipur na baro town da leibna maram oirega hauji Myanmar gi rakhine state ta tholiba Rohingya crisis asigi matangda karigumba thabak khara lokholakpagi yabagi mamitari loinana Rohingya fuluf sing asina Manipur da illegally changsilakpa matamda India government na kari karma thabak lokholakatagi haibigi chapsabak Maram ko loina na mahak Imphal da lakpo irangudra haibagi singnaba adu leiri camera person namai rapon bisorjikal loina na pawdum jariba RC Mangangcha Impact News Imphal Hotel Class 6 तगी 12 फाउ बतमगदबा बांग्लादेश तगी मैतई महिरोई सिंगी मरक तगी चही अमदा तरा खंगतुना इम्फाल की जेनित एकाडमी दा मथंग चही इंग्लिश सिंगनिगा सुपना तरा निपान दगी लेमना लाइरिक तंबगी खुदोंग चाबा फंगहलगनी हाइरी
वाफम असी ngarang Bangladesh ki Bhanubilda Integrated Manipuri Association Bangladesh na sinduna pangthokpa lamyanba jananeta hizam irabot ki chama kunmathoi suba mapok thauram amasung Bangladesh ki Bhanubilda silliba lamyanba irabot ki mitam khongul liba lakhiba Patriotic Writers Forum Manipur ki khongchatloi taret pu taram na okpagi thauram ga mari lenana Zenith Academy ghari gi founder oibata natana Patriotic Writers Forum Manipur gi patron member Dr. S. Manauto na Fongdokibani. Mahakna makhatana lamyan be irabot ki punsi ki matangda wafam kaya amasu Fongdoki. IMA Bangladesh ki chairman Khoirom Indrajit na thaina mamangai ningthau hak taktagi lamdam ani asigi lainarakliba mari singi matangdasu miyamda paudam ki. Lamyan be irabot ki mitam khongulli bagi khongchat asigi manungchanna Bangladesh ki Bhanubilda Khilliba irabot ki mitamda haikaleka tambaga loinana ngasi October gi tang amada irabat ki khongul liraga hayeng October tang ani dana mahakna lairik tamlamba Dhaka gi Pogos school da chatuna record sing yengsingani hairi Imphal Ziribam Lambigi Urembam Dagi Custom Department ki Miyoi Singna Lupa Crore Mangaga Lakh Humbudra Mamal Oigadaba Sana Fakre Ngasi Ayu Custom Department na akaknaba pau ama fangbadagi Tata Sumo amada Jiribam Lomda Punabagi Thaurang Tauramba Sana KG Taramapan ga gram Chamapan Yankai Mari Fagat Pangam Kibani Sana sing adu logi wangbada lona punana bahona ramba miyoi adu sufa bangam kre haina Custom Division Imphal gi Superintendent and Mairabana Imphal gi Custom Office da pangthokpa paugi mifam amada fongdokre miyoi adu Lilong Turel ahan bidagi MD Nazimuddin Kawi haina fongdorakli Acting on the basis of a specific information, the custom officers of DPF Imphal have gone to the Uranjam area along Imphal Jiri Road. There they intercepted one Tata Sumo Gol, and from the secret cavity which was especially built for hiding the gold bars. These 12 gold bars weighing approximately 1.6 kg each was detected, and a total of 19.954 kgs of gold has been seized, and its value has been pegged as rupees 5.9 crore. And one person has been arrested in this regard, and his name is Muhammad Nazimuddin of Lilong Turen Ahanbi Dammaning. Haukiba September gi kunmapandagi Rengpang da Lairiba substation 12.5 MVA transformer technical gi oiba khudongcha da balaibana sembada matam khara changkhigani haina Manipur State Power Company Limited na cherol amada khangalakli maram asina substation asina koliba Ziribam amadi tamai gi mafam sing matam khara maimut khigani haina cherol asina makhatari Manipur Muslim Welfare Organization nangasi Deputy Chief Minister Y. Joy Kumar bu boycott taure haina lauthokre. Paumi Singa Organization asigi hatada laiba office da unaba amada MMWO gi President Pangal Abdullah Pathana Deputy Chief Minister da ngasi fauba mahaki machanupa Yumnam Devjitna Islam dharma ki mayokta controversial oiba statement social media ki thongda fongdokhibaga mari lenana mahakpu matik chaba chairak pibiu haiduna lakli Adumak Deputy Chief Minister na ngasi fauba tumina laisan ba asi yaningde loinana Joy Kumar bu thauram amatada baton taudana bahainasu laibak meyamda appeal tauki makha taraduna Pathana lakliba panchayat mikhalda Muslim ichininaw amatana NPP gi khuthangda mikhal thengnadanaba amadi makhoi gidamak campaign taudana bahainasu appeal tauki boycott asi Yumnam Devjitna Muslim furupta lale haijadri fauba handoklo hainasu lauthoki Nakalamaromda state asigi Ministry of Other Backward Classes na minority ki hak matpagidamak department asigi office August ke kunmanga da solo la fauba ngasi lengak na tumina laisan ba asisu akanba moongda yaning de haina fongdoki amasung BJP lengak na ngasi fauba maitei pangal gi yaifanana ba thaurang amata lokhat pa laitri hainasu Pathana fongdoki
Makha taraduna mahakna department asida senja thumjana maram oiduna fangfam tokpa scheme kaya minority sing chada kun khakta fangbang ngamli. Maram aduna athuba matamda lengak na mityeng changbina bahaina appeal tawrakli natrabadi leibak asigi mafam atopada muslim na BJP da vote piba yaroi haina hairibasi state asidasu mami tarakani haina fongdoki. Jumnam Joy Kumar Lale Hajarak Laba, Amadi, Mahaki Masan Devjit Namiam, Kangna, Lale Hajarak Laba, Amadi, Mahaki Masa, Jumnam Devjit Po, Jumnam Joy Kumar Amadi Manipugo, Mena than the people Taragadi, Nasi Lupasina, boycott away Kung Section Jeribase, Handok Sagadi, Maduna Trip Hobody, boycott Tawakini. Tongan Belup of the MMW Nakara, Hanjil Lauja Ba Amadi MOBC, 25 August, M Manipu Muslim Welfare Organization, Tong Lonjan Jakaba Powder, Nasi Power, Nasi Honorable Chief Minister Amadi. BJP na lusingba Manipur government tasin usinadna laithokliba asina takpadi minority particular maitai pangan singa se masigi se atombi gi masa dauna amadi second class citizen dauna treat tawbire. Home Funitoi Suba Wildlife Week Celebration 2017 ki saruk ama oina Thobal District ta Laiyak pa amasung waring iba ki changdamnaba pangthokre. Laiyak pa amasung waring iba changdamnaba adu District Forest Officer Thobal sinduna Lamding Higher Secondary School da pangthokpani. Rich fauna and flora of Manipur Haibe Hiramda Chathakiba Laiyak pa amasung role of youths, students in protection and conservation of wildlife in Manipur Haibe Hiramda Chathakiba waring iba changdamnaba aduda district adu ki tongan ba mahiroi kayana saruk yaki. Imphal City ki Mayol Maktada Laiba Assembly Constituency Oirabasu Yai School Assembly Constituency di Chawkhat Khongthang da Thinthan Alairi Haina Assembly Constituency asigi MLA T.I. Satyabartana Fongdokre. Wafam asing asi Ningthem Pukri Mapal Makha Lairak Community Hall da pangthokpa MLA asibu okpagi thoramda fongdokibani. Social Upliftment Club SUC na sinduna pangthokiba thoram aduda MLA Satyabartana afaba lambi matik chaba drain amadi aruba isingsing miyamda fanghanaba anoba lengakna awangba thakta honari. Nong khachik hekta baga ising ichawgi awaba nangliba Assembly Constituency asigi mafam sing athuba matamda semjinana ba honagani haiki. Awan ba Manipur ama purakna bagidamak BJP na paikhalakliba Chawkhat Khongthang asida Assembly Constituency asinasu mang thana chatpa ngamnana ba hotnabada miyamna saugatpiyu haina mahakna fongdoki. Ningthem Pukri Mapal Makha Laikai gi lambi gi fivam su MLA na hakthengna na chatuna yengsinki loinana ngasigi thoram aduda Imphal Municipality Corporation Ward number 20 gi cooperator L Tombisu sarukyaki. ngasi olaiba khongjel sida ya school kendri manungna leiba Ningthempu ki panji praja singi thamoi dasu awonba ma pamakpagi mami tabse ayonda haini alitena nungai se karamba awon mano khoina paminari se aina pamjaba lengsen be mayamna pamba mang phambi mayamna pambiba chawkhatpa afaba nungaiba haidi miyamna phidam nafam oiba kendra ma akhoina ngasi mafam sidai thokanda karai deino hangmodamda ya school kendra dini habda ikai phawrambado ya school kendra ni ngak haigalak haiba ngambagi sangdu bo khoi khonamina seba aduda da ai thamoida pen mangangani haiba wafamdo I thamjage tungna miyam punna lepiragadi akhoina ki doisi karino miyam gi support pibiu karima makhangi chawkhat khongthang da tapthaba amtan leiro IPC ki section 302 ki makhada court na fanabagi warrant thokpada natana lupa lakh amagi mana thamba T Bumthyan Lal Kauba Miyoi ama Churachandpur police na fare ZRA gi kader ni hairiba faraba Bumthyan Lal asi New Lamka gi Dorcas Veng dagi Tungza Kap Kauba Miyoi amagi makhada Miyoi amagi machanupani Mahak asi ngasi ayuk pung nipan taba matamda additional SP law and order ki mityang makhada Churachandpur police Thanlol police station ki team ahum amasung kunmanga suba AR gi apun bakhutpu amana New Lamka gi Vengnom South ta leiba Vankhan Swan Kauba miyoi amagi yumdagi fa bangam kibani Bumthyan Lanbu Lotlambani haiba tongan ba miyoi ani Tuibong Bazar Vengdagi Lunkho Lal amasung Central Lamka gi Salem Vengdagi T Singzan Lang Kaubi nupi amasu fagat le hairi
Vomthian Lal asi chahi asigi July thada mahak mi ama fubada sikhibagi case ka mari lenana police na FIR laukhatkibani. Case panbadagi Delhi, Hyderabad, Chandigarh na chingba lamsingda loluraba matung haukiba September tha loiramdaida Churchanpurda amuk thoklakibani hairi. Hianglam Police Station ki manung chanalaiba Ilangbam Solochana Academy ki founder ani haiba miyoi amana School asida class 2 tambani haiba piklibi mahiroi nupi macha anida natai chadaba thawung chatharamle haina Hianglam Hiran Maigi the Women Welfare Association na thamoi sokna nungaitaba phongdorakli. Hiramasiga Mari Lenana Kesampata Laiba Indigenous Peoples Association of Kangleipak Ipaki Office ta Paumi Singa Unaba Amada Women Welfare Association ki Secretary S. Vijayantina Phongdorakpada Haukiba September Kunda School asigi half thaba matamda angang ani asibu classroom dagi marum amada pusillaga angang ani adugi mafi chingthaduna yengki hairi. Thaudok asigi matungda angang ani adu school kaw haiba yadabadagi mama mapa singna fu chaiba tawduna hangbada wari asili thorakpani hairi. Wari asi khangnarakpadagi Hianglam Hiranmaigi Youth Pioneer Association gi thaumi singna September kunga mapanda Hianglam Police Station da complaint ama tawnana ba chatlubada nongalaga lau hairakpadagi numit asigi nonganbada mama mapa yauna police station da complaint tawba chatki hairi. Adu bulaibak thibadi police ki maikaidagi complaint adu accept tawbagi mahutta thausadaba maongda case asi chawthok handana nakal anigi marakta yanaba purakna ba khangalaki haina phongdorakhi. Asigumba police ki laibak macha tadaba thawung asibu pendaba phongdokladuna Hiram asida Chenariba school gi founder asi numit humni gi manungda masagi maral yajaduna changjarakadabani haina akanba wa thamlakli. Cha like tamba ba haibase tungi asa chauna khanjaraga like tamhan ba chalan bani akoina asigumba akibagi masak oiraba thawung je sum chatharakpa taragadi mataw karamna akoina isabu paisa tingna like tamhan gaduri bano maduna maram oiraga asugumba more naudaba wajase matungda amona school je ran tawhandaba matam punamuki oina thingjanba aduga numi humni buki manungda mana mayama mangda lale ana haijabasi masana maranja jabaga loina na haibira abadi mabu ngakpi gani aduga makhata na mana asugumna numi humni jubi manungda lale haba masana yarjarakta bataragadi makhata ba koi association jiga amadi khulonari ba laikai mayam ji punjanara matungda aikoi soidana khongjang jangchalakani masida tholakpa phapata daito khuding mang masana yajaba Matang swai step break amalawsage Manipur amadi malem ki tongan tongan be ipau single loina na khoi break tagi am thuna hanjarake Impact News pu mi eng ta tuna lebiu Mayam bamuka na taram nokchari bulletin asiki makhata ba pau miyam da pisari Lamyan be hizam irabot ningsing thauramga mari lenana pangthokiba first state level open debating competition English singaniga supna tarataret ki makok mathang taraba singda ngasi mana mathum yenthokre Southeast Asia Human Rights Association Sinduna Association asiki office da pangthokiba thauram maduda makok mathangi mana laukraba sing adudi DM College of Arts ki Ais Anamika ani subada P Ais Rajesh DM College of Arts amadi Om subada LMS Law College ki L Luchingbi Chanuni Manipur Catholic Women Convention 2017 gi ngasenini chanba numita Social Welfare and Cooperation Minister Nemcha Kipgena nupi singna yum gi khakta natana khunai gi maru oiba thodang loriba asi singthaba matam oire haina phongdokre Manipur Catholic Women Organization na sinduna thorum asi Mantri Pukri da laiba Christ Jyoti da September 13 dagi hauduna pangthoklakpani Minister na haikibada convention asina nupi oibi singda anoba pangal ama hapangamgani nupi singna nupa singa changdamna bada singnaba amadi khudong chadaba kaya thengnariba asi khangna nupi oibi singbu support tawduna nupa gumna makhogi pangal sakti uthokpa ngamnanaba pumna makna mateng pangsi haina minister na makhata ki convention asida Manipur gi tongan tongan ba tribal furup singi nupi singna saruk yaki Convention asi October gitang ohum fauba chathagani. They can bring out their inner strength, character, abilities, competencies, talents to the fore so that they can also serve the family, the church and the society as much as men can do. I am confident that
Second Manipur Catholic Women Convention 2017 and its subsequent chapter will go a long way toward leveraging the need to empower our women so that our women can fulfill their role in the family, the church and the society. लाक्लिबा अक्टोबर की तांग तरा मरी दगी कुनगनिथोय फाउबा रशिया की सोची दा पांगथोकदौरिबा तरा मापन सुबा वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट्स की मांगोइनना मणिपुर फेस्टिवल ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट्स लाक्लिबा अक्टोबर तांग अहुमदा खांगबो की MMRC एंड यूनिटी पार्क दा पांगथोकलगनी हाइना मणिपुर स्टेट प्रिपरेटरी कमिटी 19 वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट्स की कन्वेनर ना थादोरकपा चेरोल अमना खंगहलकली Center of Medical and Sales Representatives Union CRU Imphal Sinduna Nongmagi Oiba Medical Representatives Singi Oiba Convention Ama Yai School Police Lenda Laiba MDU da Pangthokre Unity for Strength Unit for Struggle Haiba Thim da Pangthokiba Convention Aduda Federation of Medical and Sales Representative Association of India Amadi CRU North East Region gi luchingba kaya yauna state asigi medical representative kaya na saruk yaki Convention asi maru oina medical representative ki rights makhoina tauba yaba amadi yadaba sing loinana MR sing gi oiba society piba yaba thauram sing khananaba mifamni haina sililang riba sing gi maikai dagi thamlakli Lamyan behizami rabatna pamzaram ba manaba khunai gi wakhalon bu ikai khumnaduna ningsing thoram khunai asigi miyam lekai gi club maira paibi civil organization sing manipur gi mapalda amadi india gi wangmada khundari ba miyamna ningsing thoram pak sanna pangthok khibagi damak Socialist Students Union of Manipur SSUM Manipur Proletariat People's Democratic Union MPPDU amadi Struggle Committee Manipur SCM Cherol Amada ikai khumnarakpa loinana thagatpa phongdorakli tha mari chupna chathagadaba tailoring and cutting training program ama ngasidagi hogdokre Haingang Assembly Constituency ki tongan ba mafam tarukta pangthokadaba training program asi ngasi luwang sangba mamang lekai da leiba Chief Minister Nongthombam Biren gi yumda mahaki loinabi Nongthombam hiainuna hogdokhibani Training program adu Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Board amadi Department of Labor Government of Manipur gi sentang makhada Northern Manipur Building Workers Union sinduna pangthokpani Imphal Municipal Corporation Mapu Pandre Mayor amadi Corporator Singna Towning Bata Tawduna Laire Haina Imphal Municipal Employees Union na Cherol amada Maral Sirakli Finance Discipline Sulaitre Corporator Singi Honorarium Government na piba laudre makhoina launing ba lauduna laire haidi Hiramasigi matangda mari lainaba authority singna akupa yengsin binaba Cherol asina makhatana pukning chingsilakli Lakliba Gandhi Jayanti Thoram gi mangoinana Swachh Bharat Mission Urban gi makhada aikhoibu luna nana laisi haibagi pandamda thakhayama chupna chathagadaba Swachh Pakvada gi Thoram Come Awareness Program of Swachh Survekshan Thoram Nambol Municipal Council na sinduna Nambol Town Hall da Nambol Municipal Council gi Chairperson C.S. Basanta na hogdokre Ngasigi thoram aduda Nambol Municipal Council ki Vice Chairman A. Bimola amadi Ward ki Councillor kayasu thoram aduda saruk yaki Ngasigi thoram aduda Nambol Municipal Council na koliba dukan sing na puthokliba amot akai kayagi maramda mafam chana huntokna naba khananai nakhi Prime Minister Narendra Modi na September 15 dagi haudoktuna October 2 fauba leibak sinba thungna pangthokliba Swachhata hi seva gi saruk ama oina Shrestha Swachhata Cleanliness Campaign gi thoram Imphal East District ki iconic palace ama oiriba Kaina Laifam Lenda pangthokre District Water and Sanitation Committee PHED Imphal East District na sinduna lamtu sengbagi thoram ama Kaina Laifam Len gi akoibada pangthokhi Lamtu sengbagi thoram aduda Yuva Bharat Manipur gi Thaumi Singh amadi District Water and Sanitation Committee PHED Imphal East District Executive Engineer cum Member Secretary K Rameshwar Susaruk yakhi
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है कोईना हौकिबा 2 October 2014 दगी सही मंगा संगना पाइखटपा प्रोग्राम की मखादनी कोईना महात्मा गांधी जी दा माना अदुक याम्बा कोई पुमनमकु भारत पु निंखा तमहलंबगी कोईना मंगोंदा मचा मसु मोइना कटकदौबा कोईगी श्रद्धांजलि से भारत पु फुल्ली सैनिटाइज होइबा मसा मौ फवा उन्थों खुदिंग सैनिटरी लैबा तिंजंग काइजंग दबा जाति अमा लेबाक अमा ओहेनबगी पांदमदु दैखे खरसे पाइखटसे स्वच्छता ही सेवा की सरुक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स अकोयबद लमतु सेंब की थबक चथख्रे लमफेल CRPF की 43 सुबा बटालियन सिंधुना सिटी लुना थमसी हाइबगी वाखलोंदा थरोमदु पांगथोकिबनी बटालियन असिना हौखिबा सेप्टेम्बर 15 दगी हौरगा मणिपुर की तोंगान तोंगान मफमदा लमतु सेंब की थबक अदु चथदुना लाकली ngasi थरोमदुदा बटालियन असिगी सेकेंड कमांडेंट नरेन सिंह लुचिंगदुना बटालियन असिगी ऑफिशियल कयाना सरुक याखी। Now today we are conducting in the RIMS to apprise the people, civilians about the hygiene on importance of the cleanness and to give a message that all the CRPF personnel is with you to green and clean the city. महात्मा गांधी की मपो कुमोन की मांगोइनना मोरेदा लमतु सिट सेंग की थबक चथख्रे लमतु सिट सेंग की थबक अदु मोरे पुलिस मोरे CDO टीम मैतै मोरे काउंसिल अमसुंग सिटीजन वेलफेयर क्लब की वॉलंटियर सिंगना चथखिबनी इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप गेट नंबर 1 दगी हौरगा मोरे पुलिस की अकोइबा फाउबा सिट सेंग की थबक चथखि नाकल अमरोमदा महात्मा गांधी की मपो कुमोनगा मरी लेनना पलेल पुलिस नसु लमतु सिट सेंग की थबक चथखि पुलिस टीम मदुना नेशनल हाईवे 102 की चांदेल लमखाई की लंबी परिंगदा लमतु नालहनखी। स्पोर्ट्स मिनिस्टर लेटपाउ हाउकिपना मोरेद लेरिबा नहासिंग ड्रग तगी लापथोकनबा खोलाउ खेलो इंडिया की मखादा साना खोनबदा हेना पुकनिंग चंगनबा थबक पाइखटलगनी हाइना मोरे की मियामदा थाजबा पीख्रे मोरेद लेबा ईस्टर्न साइंस स्कूल की ममांग द लेबा सानबुंग येंगसिनबा लाखिबा मिनिस्टरना थाजबा सिपिरमखिबनी येंगसिनबादुदा मिनिस्टर लेटपाउ ना मखाताना मोरेद लेरिबा सानरोय सिंगी सानफम ओरिबा सानबुंग असि निंगथिना सेमगतकनी हाइखी मिनिस्टरना सानबुंग अदु येंगसिनबता नतना खुजाइरोक तुरेलगी नाक्यता खारिबा रिटेनिंग वॉल की फिबम सु येंगसिनखी मफम अदुगी सानरोय कयाना मायोकनरिबा अवाबसिंग फोंगदोकपा मेमोरेंडम अमसु मिनिस्टर दा पिसनखी येंगसिनबा लोयरबा मतुंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर यावना मफम अदुगी मियामना अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप ता सरुक यागदबा मणिपुर की सानरोय सिंगदा याइफा पाउजेल पिरकली। म्यांमार दा लोना यूरिया बैग कुनगा मंगा पुसनना बहोनरंबा मियोय अनि पलेल पुलिस ना फारबा मियोय सिंग अदुदी वांगोयगी चोंगथाम कोनादगी RK मैपाक्सना चही 53 अपोकपा खेदासना अमसुंग खेत्री अवांग लेकाइदगी MD इबो चही 94 अपोकपा बाबुनी पलेल पुलिस ना मैपाक्सना ना थौरकपा मारुति एको वैन रजिस्ट्रेशन नंबर MN05A4805 पु खामदुना चेक तौबदा यूरिया हार बैग 10 थेंगनखी इबो न थौरकपा मारुति वैन रजिस्ट्रेशन नंबर MNIA8852 सु खामदुना चेक तौबदा यूरिया हार बैग 15 यावबा थेंगनखिबनी हाइरी मखोय अनिमक्ता वाहंग पाहंग तौबदा हारसिंग अदु म्यांमार दा पुसिनना पुरकपनी हाइना फोंगदोरखी हाइरी। The Royal Library Bamon Thingel Compound Kabo Wakching na Sinduna Numinini Chupna Chathagadaba Annual Literary Meet Prize Distribution ngasi loisin kre ngasi loisan bagi thawramaduda Nambol Municipal Council ki Chairperson C.H. Basanta Nambol ki SGO C.H. Bobo Royal Library Bamon Thingel ki President Nongthongbam Govardhan Mangangsu saruk yakhi
थौरम अदुदा रॉयल लाइब्रेरी असिगी प्रेसिडेंट नोंथोंबम गौरवर्धन हाई असिगुंबा थौरम असी पांगथोकपना लैरिबा लाइब्रेरी असी चाखलहनगनी अमदी अंगांगसिंगदा स्टेज परफॉर्मेंस लेहंदुना मपुंग फाबा मियोय अमा सेंबदा अचौबा mateंग ओइगनी हाइना फोंगदोखी ngasi thauram aduda tongan tongan ba category da pangthokiba quiz competition ke makong mathang taraba sing mana piduna pukning thawatki FIFA Under 17 World Cup ta sanaba yawgadaba Manipur gi sanaroi nipan da Eastern Motors na sakang chega loinana sel oina lupa lising kun khudol potam kre khudol asi sanaroi nipan gi imung manung da Eastern Motors na khusinnakhibani Chingmairong da laiba Eastern Motors ki showroom da ngasi pangthokiba thauram aduda All Manipur Football Association ki President S Sanatombana state asida football masana na marai chaitharakpagi maram miyam da sengna paudamki Masana asida ningthina hairaba sanaroi kayana lebak asigi tongan tongan ba club kayada sanakhiba maramna state asigi football masana gi fibam hantarakpagi achouba maramni loinana leizariba state ki football sanaroi sing asi yamna sonba maramna national gi thakta pangthokpa tournament singda mai pakpa ngamlakhidabagi masana asi state asida marai chaitharakpani Thauramgi manung channa nupigi maming leraba football sanaroi Arjuna awardee oinam bembem su achamba khudol tamduna ikai khumnaba utkhi Youth Affairs and Sports na sinduna Swachhata hi Seva Mission ki saruk ama oina ngasi social service camp ama pangthokre YAS ki director N Praveen Singh ki mityeng makhada ngasi pangthokiba social service camp adu ki saruk ama oina Khuman Lampak Sports Complex Sitsengki YAS department ki official staff amadi sanaroi kayana ngasi ki social service camp aduda saruk yakhi Under 17 World Cup ki India team da TS Birachandra Singh Football Academy Taubung Khok ki club BMSC yauramba Wangjam Suresh yauba team asina October tang tarukta USA ga sanagadoriba match aduda mai pakpa oisanu haiduna Football Academy sigi officials Sanaroi Singh amasung coach Singh na yaifa mangol pirakli Aroi bida bulletin asigi headlines amuka hanna miyam da thamsake Manipur da vote lepagi qualification asi sel na lepkhibana politics da khongdariba miyoi sing asi miyam na kaisu leitana khanarakpani haina speaker Y Khemchan na phongdokre UNC na pung nifunipan gi deadline thamlakpada saufam thokte ultimatum asina lengak na lup asiga makhata na wari sanabada akaiba leiroi haina minister Biswajit na phongdokre National Voluntary Blood Donation Day Manipur da supang thokre igi unit chama fangba ngamkhiba organization tarukpu citation amadi momento piduna ikai khumnaba uthi Ahal oiraba singi oiba tokhaiba hospital ama sananaba lenga ki thorang leire haina Social Welfare and Cooperation Minister Nemcha Kipgen na phongdokre Amasung Sumang Lila tradition ki hiramda numinini tathagadaba Sumang Lila gi seminar ngasi iboyama Sumang Lila sanglenda hodokre